Turabasuhuje kandi twishimiye kongera kubasanga hano kugira ngo tuganire tubagezeho amakuru atandukanye twabateguriye. Iyi ni News Lab TV, turizera ko umeze neza wowe dukurikiye. Tugiye kugaruka ku makuru atandukanye arimo kugenda avugwa, ariko cyane cyane turibanda mu gihugu cy'u Burundi, tuze no kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cy'u Burundi rero turibuze kugaruka ku makuru akomeye cyane. Abasoda b'u Burundi barashize batoroka. Kuki bari gutoroka igisirikare cyane? Harabagera ku gihumbi baburiwe irengero mu kwezi kumwe konyine, nta muntu uzi aho bari. Tekereza mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare igihumbi mu kwezi kumwe. Turibuze kureba noneho Qatar nayo nyuma ya magambo yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse Perezida Neva akayasabira imbabazi, hari icyo Qatar itangaje. Byose turibuze kubirebera hamwe, turebe n'andi makuru atandukanye arimo kugenda avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose. Turibuze kuhakubitira tugende tuhagaruka. Wowe rero ukitwiyungaho cyangwa se aribwo ukitugeraho kuri YouTube channel yacu, ndakubwira ngo kora subscribe, urabona ko turi umuryango mugari. Hanyuma tujye dukomeza kwibanira ku makuru tugenda tugutegurira mu buryo bwose butandukanye, tukora ku nguni zitandukanye. Nawe rero ngwino. Reka ariko mbere yuko tujya hariya mu bijyanye n'ibyo muri mu gihugu cy'u Burundi, reka turebe aya makuru yihutirwa cyane aturutse ku rugamba. Ni ku rugamba aho rwambikanye hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwambikaniye hehe? Nahitwa Kibati. Amakuru taruka muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko imirwano ikaze yahuje mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta FARDC ahitwa Ikibati, ni muri groupement ya Ruberike iherereye muri teritwari ya Warikare. Ahangaha rero aya makuru akerekana ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero mu rukerero rwo kuri uyu wa mbere ku birindiro by'inyeshyamba za M23 zigamije kubirukana muri uyu mujyi wa Warikare. Ikashebere rero abatangabuhamya bavuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje bakomeje kugenda barwumva, bikaba ngo byatumye abaturage bagira ubwoba cyane, nk'uko Actualité CD yagiye ibigarukaho. Amakuru akavuga ko kubera ngo iyi mirwano urujya n'uruza hagati y'ahitwa Kashebere ndetse na Mungazi rwahagaze, abaturage bakaba bashobewe babuze ukuntu babigenza. Tukiri rero kuri aya makuru ajyanye na M23, reka tubabwire yuko uyu mutwe wagize gutya usaba MONUSCO guhagarika cyangwa kureka icyo wise uburyarya. Ni nyuma yuko uyu mutwe cyangwa se iyi mission ya Loni yagize nyoni nyinshi ku gitero cya drone ingabo za leta ya Kinshasa zagabye mu mujyi wa Masisi. Ni igitero cyahitanye abantu batandukanye, cyabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Twakibagejejeho. FARDC rero ikaba yaragabye icyo gitero ikoresheje drone z'intambara kuri uwa gatanu, yicamo abaturage abandi barakomereka. MONUSCO rero yagize gutya ibinyujije kuri X, ivuga yuko yamaganye igitero cyari cyo cyose gikoreshejwe za drone kibasira kikanagira ingaruka ku basivili no ku bikorwa remezo by'abasivili. Ahanga yavugaga nk'inzu z'abaturage. MONUSCO kandi yasabye ko ngo hakorwe iperereza ryigenga kugira ngo uri nyuma ya kiriya gitero amenyekane. Umuvugizi rero wa M23 Lawrence Kanyuka yasabye MONUSCO guhagarika uburyarya, kuko ngo izi neza ko biriya bitero byagabwe na FARDC kandi basanzwe bakorana. Ati ibyo no kwigiranya ni nyinshi. Ati MONUSCO igomba guhagarika uburyarya bwayo. Bizwi na bose ko igice kinini cy'ibitero bigabwa na drone z'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bishoboka bitewe n'ubutasi bwa MONUSCO. Ubutasi bwa MONUSCO ngo nibo butanga amakuru, hanyuma iyi MONUSCO ikatanga ahantu hari buze kugabwa ibitero. M23 ikavuga rero ko guceceka kwa buriya butumwa no kutagira icyo bukora ku byaha bikorwa n'ingabo za leta bituma MONUSCO nayo iba umufatanya cyaha wa politike ku bijyanye n'ibikorwa bibi ingabo za leta cyangwa coalition ya leta ikora. M23 rero ikaba yamenyesheje MONUSCO ko igomba kugaragaza ku mugaragaro ubutegetsi bwa Kinshasa nk'ubufite inshingano iziyicwa ry'abari abasivili muri Masisi Centre ndetse n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi ngo MONUSCO igomba kwamaganira kure nta gushidikanya
ukurenga ku gahenge gukomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi koko nyamara ari ibintu byumvikanyweho bikajya no mu masezerano yo mu kwezi kwa 10, ariko MONUSCO ngo aka gahenge kakaba karengwaho ariko nigire ikintu ivuga. Mama 23 rero ikaba yavuze ko ishyira mu gatebo kamwe MONUSCO n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ahanini bitewe n'ubufatanye bwayo mu bikorwa by'ihuriro ry'ingabo za leta kuva hatangira ibikorwa bihuriweho kugeza ku cyiswe Operation Springbok. Kuri ubu rero imibare itangwa na Mama 23 ivuga ko abantu baguye mu bitero byo muri Masisi Centre bamaze kugera ku 10, mu gihe abakomeretse bamaze kurenga 50. Iri huriro rero rya Mama 23 rikaba ryaboneyeho gusaba umuryango mpuzamahanga n'isi muri rusange kuba abahamya bo bwicanyi ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukorera abasivili bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishimangira ko igihe kigeze ngo isi ireke gukomeza kuburenza ingohe, kandi nyamara yabubonye itisi rero igomba kugira ikintu ikora kugira ngo ubu bugizi bwa nabi buhagarare cyangwa se n'ababukora bagende bahanwa. Reka tugaruke kuri ya nkuru yacu twabararikiye twanagarutseho mu ncamake. Tumaze kuva ku mirwano, aho ku kibuga cy'imirwano ikirimo kuvayo kirimo kugaragaza biriya. Reka turebe noneho iyi nkuru ikomeye cyane, aho abasirikare b'u Burundi barenga 1000 barwaniraga mu bice byo mu kibaya cya Rusizi cyangwa se Ruzizi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Abangaba baburiwe irengero mu ntangiriro z'ukwezi gushize, kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, muri biriya bice birimo Ruvungi, birimo Sange, birimo Ruberizi, rurimo Kiriba, habereye imirwano ikomeye yahanganishije abarwanyi b'umutwe wa 23 n'ingabo za RDC zari zifatanyije icyo gihe n'u Burundi, zifatanyije na Wazalendo, zifatanyije na FDLR ndetse n'abacanshuro ntiwabareka. Uru rugamba rero rwatangiye u Burundi bufite intego, ndetse kandi ngo byatumye ruzana n'ingabo nyinshi cyane zigera ku 20,000 ara muri Kivu y'Amajyepfo. Abakaba rero ngo Burundi bwarahatakarije abasirikare benshi, barimo abapfuye n'abafashwe miri, abakomeretse bihutishirizwaga mu mavuriro arimo ibitaro bya gisirikare bya Kamenge, bya Tanganyika Care Polyclinic ndetse n'ibitaro byitwa Kira biba hariya ni muri Bujumbura. Mama 23 rero yemeza ko ngo hari abasirikare benshi b'u Burundi yafatiye ku rugamba rwo mu kibaya cya Rusizi, kandi ko ngizakomeza kubahiriza uburenganzira bwabo mu gihe bakiri mu maboko yayo. Inagaragaza ko izabafasha gutaha iyo umusirikare afatiwe ku rugamba cyangwa se afashwe miri. Itegeko rivuga yuko ntagomba kwicwa, agomba kugaburirwa, agomba kuvuzwa ndetse agafatwa neza, hakazayo procedure y'ibiganiro kugira ngo asubizwe benewe. Nubwo rero mu 23 itatangaje umubare w'abasirikare b'u Burundi yafashe, amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo atangaza yuko babarirwa mu magana. Kuwa 4 rero Mutarama, no kuvuga ngo ni ku munsi w'ejo ku cyumweru, umuryango witwa Fokode uharanira uburenganzira bw'abarundi by'umwihariko ababuriwe irengero watangaje ko abasirikare b'u Burundi barenga 1000 baburiye mu kibaya cya Rusizi, bikaba bitazwi niba bakiriho, barafashwe miri cyangwa baratorotse. Uyu muryango wagize uti nyuma y'intambara iheruka muri Kongo, abasirikare bari muri Kamanyora, Rubarika, Ruvungi mu kibaya cya Rusizi nyine, banemeza ko abasirikare barenga 1000 igisirikare kitazi iyo bari. Nibazi ko hari abasize ubuzima ku rugamba, ntibazi niba ari abatorotse, nibazi niba ari abafashwe cyangwa se baba bakiri kuzerera mu mashyamba ya Kongo n'inzara yose, dore ko hari nabagiye babasha kugera ku mipaka, ariko ngo bakaza barabaye imidari, inzara yarabishe, bameze nabi, benda gupfa. Indi source rero ikavuga ko Burundi ngo abasirikare b'iki gihugu baburiye mu kibaya cya Rusizi ari 1794. Aba bose ariko ngo ntabwo bishwe, ndetse abenshi ngo baturutse igisirikare, kandi aho bahungiye ntabwo hazwi. Guturuka igisirikare rero niyo ngingo tugiye kureba. Abasirikare 1000 birashoboka ko baturutse igisirikare, kuko mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa 12 mu matariki ya 29 nibwo byamenyekanye yuko guverinoma y'u Burundi
yafashe ingamba zo gufungira inzira abasirikare kugira ngo badakomeza guhungira mu mahanga bitewe ahanini no gutinya gusubizwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bigaragaza yuko bishoboka ko n'abo basirikare baba baratorotse cyangwa se baba barahunze. Icyo gihe ibiro bya perezida w'u Burundi byagaragaje ko kuva mu 2023 ubwo abasirikare b'iki gihugu batangiraga kurwanya mu 2023 kugeza muri Kanama 2025 hari abofisiye bakuru 14 batorotse igisirikare cy'u Burundi bajya mu mahanga. Abofisiye bakuru b'u Burundi batorotse muri ibyo bihe barimo 9 bo mu cyiciro cya koroneri na 5 bari bafite ipeti rya majoro, abandi bafite amapeti yo hasi. Bigaragara ko umusirikare wa nyuma byemejwe ko yatorotse igisirikare cy'u Burundi akajya gatorokera mu mahanga yitwa Liyetona Irambona Desire. Iteka ryemeza ko yatorotse ryashyizweho umukono na Perezida Evariste Ndayishimiye ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Amakuru rero ava mu Bujumbura aremeza ko abasirikare batorokera mu mahanga bari mu byiciro bitandukanye, ariko abangaba bose ngo higanjemo abafite ipeti rya Liyetona, ipeti rya kapiteni. Abangaba ngo bakaba bajya mu bihugu by'i Burayi, bakajya muri Canada cyangwa i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abasirikare b'u Burundi batoroka ngo bajya gushaka akazi muri biriya bihugu nyine byo mu Burayi, Canada na za Dubai. Abenshi ngo bavuga ko mu bibatera kugenda harimo kutumva impamvu boherezwa kurwana mu ntambaro mu burasirazuba bwa Kongo. Gutoroka rero urebye byari byoroheye abasirikare bifite cyangwa bafite imiryango ikomeye, kubera yuko abakozi b'urwego rwihariye rwa polisi rutanga pasiporo rwitwa PAFE hariya mu gihugu cy'u Burundi babasabaga gushaka indangamuntu ziriho amazina atari ayabo, hanyuma bakishyura ruswa kugira ngo babahe icyangombwa cy'inzira gihora n'indangamuntu nyine itari yabo bashatse, none bakabasha kubona uburyo bagenda bakambuka bakagenda. Nyuma yo gutsindirwa rero na 23 mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu kibaya cya Rusizi nka Katogota, Rubarika, Sange, Kiriba no mu mujyi wa Uvira, leta y'u Burundi yagize ubwoba ko umubare w'abahunga babifashijwemo n'abara abakozi ba PAFE ushobora kwiyongera ugatumbagira bitewe n'ibyo abarundi ngo baboneye hariya muri kiriya kibaya. Icyo gihe nabwo umuryango witwa Fokode binyuze mu muyobozi wawo witwa Pacifique Ninahazwe yatangaje ko hari abasirikare bamaze iminsi bafatirwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ubwo bari bagiye gushaka akazi Dubai. Muri abo ngo hakarimo n'abafatiwe mu biro bya PAFE bari abashinzwe nyine kubahereza impapuro. Tariki 22 Ukuboza mu guca icyo kintu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yagize gutya afata icyemezo bisa naho kireba abarundi bose bajya gushaka akazi mu mahanga, ariko bivugwa ko target cyangwa cyari kigambiriwe by'umwihariko ari ugufungira inzira bari abasirikare batorokaga banyuze ku kibuga cy'indege. Icyemezo cya Minisitiri Bizimana kivuga ko umurundi uzajya agera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gushaka akazi mu mahanga azajya yerekana ifishi imuranga yatanzwe na Minisiteri imushinzwe, umukono w'ishyirahamwe ritanga abakozi rimwohereje n'uwo mu muryango we. Bivuze ko bitandukanye n'uko byari bisanzwe, umusirikare ushaka akazi mu mahanga nukuvuga ngo azajya asabwa kwerekana ibirimo ifishi yahawe na Minisiteri y'Ingabo n'abahoze ari abasirikare. Iyo fishi rero ntabwo yayibona mu gihe kibarizwa mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibyo rwo n'uruca abana birumvikana uko ntawayimuha. Ubusanzwe mu Burundi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga niyo yakurikiranaga abarundi bafite akazi mu bihugu byagiranye n'u Burundi amasezerano yo guhana abakozi, ariko ubu bizajya bikorwa no mu bihugu bitaragirana amasezerano n'igihugu cy'u Burundi, nabo bazajya bakurikiranwa harebwe koko niba awo muntu koko yaragiye gukora akazi muri icyo gihugu cyangwa se ari ugutoroka igisirikare. Urumva izo nizo ngamba zagiye zishyirwaho nyine mu guhagarika yuko abasirikare batoroka mu Burundi, ariko amakuru yamaze kumenyekana nuko ubu ngubu abarenga 1,700 baburiwe irengero, kandi baburirwa irengero mu kwezi kumwe. Tukira rero mu gihugu cy'u Burundi, reka turebe guverinoma ya Katari. Ejo nibwo twabagejejeho inkuru igaragaza uburyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yakoze igisa n'ibara akajya kuri X akandika ibintu byababaje Katari ndetse n'ababaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
aho yagize gutya aragenda atangaza ko Qatar ngo iri kugira uruhare rubi mu biganiro by'amahoro bigamije gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Ni tweet yanditse avuga yuko ngo u Rwanda ngo rurimo guhonyora amasezerano ya Washington, ariko tugaruke ku kintu yanditse gisa naho bavuze bati diplomasi y'u Burundi noneho igiye mu kaga, igiye mu kangaratete. Ati ni ingenzi kugaragaza uruhare rubi rwa Qatar, ikoresha ijambo n'amafaranga ifite mu kubuza Amerika gufata ibyemezo. Urumva aho ngo harimo mbere na mbere ugiye gusesengura, harimo kugaragaza uburyo Qatar ibintu irimo gukora yamaze kubipinga. Ikindi agaragaza Amerika nk'igihugu ngo kirya ruswa, gihabwa amafaranga kugira ngo kitagira ibyemezo gifata. Ibyo ariko bijyana n'inkundura imaze iminsi yo gusabira igihugu cy'u Rwanda ibihano ngo kubera iyi ntambara, cyangwa ngo uburyo ngo rukomeje ngo kwigarurira ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho hantu yashingiraga cyane Minisitiri Bizimana. Gusa yokejwe igitutu asiba ubutumwa yari yanditse ku rubuga rwa X. Perezida Ndayishimiye atangaza ko u Burundi bushima umubano bumaze igihe kinini bufitanye na Qatar, n'uruhare Qatar ngo igira mu buhuza bugamije gukemura amakimbirane yo muri Kongo. Urumva yaje nyine asa naho mu by'ukuri yibohora nyine. Urumva n'umubyeyi agomba gusabira imbabazi umwana we, ni minisitiri we nyine agomba kumusabira imbabazi, cyangwa agasa naho asubiza ibintu ku murongo. Ati ni ngombwa gushyira umucyo ku byumvikanye nabi, misunderstanding niko yabyise, and long statement, ngo ndetse n'amagambo mabi adakwiye arebana n'umusanzu wa Qatar mu iterambere no mu kubaka amahoro. Nibyo rero urumva umunyamabanga rero wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar nawe yahise ajya kuri ayo magambo ya Ndayishimiye, nawe ahita amusubiza. Yitwa Dr bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi. Akaba rero yashimiye Perezida Ndayishimiye kubwo gushyira umucyo kuri iki kibazo no gushimira igihugu cyabo. Urumva ko cya gitutu Minisitiri Bizimana yari yateje, Ndayishimiye yaje asa n'usukaho utuzi. Qatar nayo irabibona yuko nyine umuntu aciye bugufi apfukamye. Qatar buriya Abarabu ntabwo bajya bakomeza ibintu, ahita amusubiza ati murakoze bwana Perezida kubwo kubishyiraho umucyo no kudushimira. Ati leta ya Qatar ishingiye ku mahame igenderaho, ikomeje kuba indakemwa mu bushake bwo kubaka amahoro, kuba umuhuza no gukemura amakimbirane mu mahoro, kandi izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu buryo bwubaka mu gushyigikira umutekano n'amahoro arambye. Leta rero y'u Burundi ndetse n'iya RDC bitewe n'ibintu bamaze iminsi bashinja u Rwanda ngo gufasha umutwe wa 23 gusaba umuryango mpuzamahanga ngo kurufatira ibihano, nubwo u Rwanda rwo rubitera utwatsi, uyu mutego ni w'abarundi bakomeje kugenda bagwamo, ndetse n'abamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe bagatangira no kuzana propaganda zigaragaza yuko ibiganiro bya Doha nta kintu bizamara, nta kintu bizageraho, amasezerano ya Washington nta kintu na gito yateze kuzageraho, ndetse nta n'ikintu azamara. Ibyo rero bigatuma hanaza none n'imvugo nk'izi ngizi nk'iza Minisitiri uyu nguyu nyine Edouard Bizimana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, bituma noneho asa n'unaza igihugu cye mu kagozi. Hagati aho ngaho rero urumva niyo mpamvu nyine ubona yuko kubigarura uyu munsi birasa naho nyine byagoranye. Ariko Ndayishimiye nyine nk'umubyeyi yagize gutya atangaza nyine yuko aciye bugufi, nyine arambika inda bakubita agakoni, yemera yuko bakosheje kandi bagaragaza yuko bashimira Qatar nayo ntiyabitindaho, irabababarira. Ngibyo rero ibyo mu gihugu cy'u Burundi. Reka turebe noneho dusoza n'amakuru yacu, turebe hano muri Togo. Ku itariki ya 17 Mutarama 2026 leta ya Togo irateganya kuyobora inama yo ku rwego rwo hejuru izaba igamije gusubukura ibiganiro by'amahoro bihuza ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na 23. Kongo nyine na 23 basuye mu biganiro. Basuye mu biganiro rwose. Ni ibintu ariko Togo yibwira yuko izakora mu buryo bworoshye, ariko ntago bizayorohera kubera ko Kongo ubu ngubu yamaze gufata icyemezo cyo kwikura mu ntuza, cyo kwikura muri ibi biganiro. Ahanini bitewe n'uko ngo 23 ngo ibyo yaganiriye nta kimwe igeze yubahiriza. Bikaba biteganyijwe rero yuko iyi nama izitabirwa n'abandi bahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta ya Qatar. Izafasha impande zombi kugirana trust, cyangwa kugirana icyizere kugira ngo basubire mu biganiro by'amahoro. Icyizere rero hagati ya leta ya Kongo na 23 gisa naho cyarindimutse, cyane cyane ariko biturutse mu ntangiriro z'ukuboza
ubwo impande zombi zahanganiraga mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo biherereye mu kibaya cya Rusizi, bikarangira n'umujyi wa Uvira ufashwe. Kongo yahise ivuga iti ntabwo twebwe tuzasubira mu biganiro, biragaragara ko aba bantu bashyize imbere intambara, natwe iyo ntambara niyo tugomba gushyira imbere. Turimo kubategurira inkuru igaragaza uburyo leta ya Kongo ishyize imbere intambara, ndetse hari undi muvuno yaciye. Ibya Katari yabyibagiwe, turimo kuyibategurira turebe agezo mu nkuru yacu itaha. Niyo nkuru turi buze kubagezaho, nimucikwe nayo. Ni inkuru nziza iteguranye ubuhanga, yadutwaye igihe, muraza kuyikurikira. Noneho rero kuko utizerana bitewe n'iriya ntambara yabaye mu kibaya cya Rusizi ikagera no kwifatwa rya Uvira, byabaye bibi cyane. Noneho bakavuga ko noneho ngoma 23 gukomeza kugaba ibitero ndetse no gufata umujyi wa Uvira kandi harasinywa amasezerano y'agahenge, nibyo bintu byatumye bavuga yuko batazasubira mu biganiro. Ndetse mu ijambo risoza umwaka, umuhuzabikorwa wa AFC 23 Colonel Nanga yahishuye ko leta ya Katari yatumije inama ebyiri zo gusuzuma ko agahenge kubahirizwa, ariko leta ya Kongo yanga kuzitabira. Agasobanura ko leta ya Kongo ngo yafashe icyemezo cyo gutera utwatsi ibiganiro bya Katari, ishyira imbere igisubizo cya gisirikare nk'uko yari isanzwe bikorana mbere. Akaba rero yaramenyesheje, uyu Nanga yaramenyesheje abanyekongo bose yuko 23 ishaka amahoro, kandi amahoro arambye, kandi bagifitiye icyizere umuhuza ari we Katari. Ubwo Katari nayo igomba gushaka uburyo iri buze kutagwa muri uyu mutego wa Kongo wo kwanga ibi biganiro, ahubwo noneho hakajyaho ikintu gisa no kuyishishikariza kwitabira ibi biganiro. Cyane cyane buriya kugarura trust ni ikintu gikomeye cyane, kuko nka leta ya Kongo yo ikintu ivuga ko ikintu gituma ititabira biriya biganiro nuko ngo hari ibyemeranyijwe mu masezerano y'agahenge, ariko bikarangira leta ya Kongo itabyubahirije. Kutabyubahiriza rero cyane ivuga bizira ntambara zabaye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ifatwa rya Uvira, nubwo nyuma 23 tasohotse muri Uvira, ariko Kongo yivuga yuko ngo kuba nibura byarabayeho kuba byo gukomeza intambara ara muri Uvira nabyo ari ikibazo gikomeye cyane. 23 itagomba kubikora. 23 ariko no yaje kumenya ubwenge, Uvira iyivamo. Mu kuyivamo rero byatumye Kongo igwa muke, byatumye Kongo igwa mu mutego wo kuvuga ngo ni gute turi buze kwanga ibiganiro kandi aho uvuga twafashe twarahavuye. Gusa yo kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko Kongo igomba nako 23 igomba gusubira inyuma, igasubira inyuma, ikava mu bice yari yarafashe byose, ikagenda nibura ikajya mu birometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira. Gusa ibyo ngibyo ntago ariko byabaye, ntago ariko byakozwe. 23 yasabye ko hajyaho cyitwa buffer zone, igice kitafite aho kibogamiye, Kongo byanga, ndetse hasaba ko hanajyaho n'izindi ngabo zitari za Kongo cyangwa za Wazalendo muri Uvira kubaza arizo zaharinda. Kongo nabyo irabyanga. Kugeza ubu rero ibiganiro biracyari agatereranzamba, ariyo mpamvu Togo yafashe ya mbere mu gutumiza inama yo kugira ngo barebe yuko bazahura icyizere hagati y'impande zombi, zibe nibura zakongera gusubira mu biganiro. Ibiganiro byitezweho ko bishobora kugira ikintu bitanga. Reka rero tubihanga amaso turebe ibya Kongo ndetse na 23 niba Kongo izemera gusubira mu biganiro. Tubashimire rero, tuyifuriza kuza gukomeza kugira ibihe byiza.